Cameraman zalali anyene ari karari Muhammad umuyaga ni umuyaga Agura. It's a prank. Bonito. Nyo rero aho muhatebe nyo bigose boko Ndakunda cyane. Te amo. kandi muri abo uri kurabwira fiko na bindi bari muri abo Abeli, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta mémoire. Abeli ntacyo ntamukunda. Abeli mugatwagize shwana. Urabizi. Nazira kumanya mahembe. Muga Abeli sineka kumukunda kuko Abeli ni mu bantu ba mbere kuva ntangura bino bintu bya filme. Ejo nako ndamubwira kiti numva umenga yo nafise nyine uburyo bwankundiye naye gutanga amasertifika nyine certificat d'honneur ariko sinotanga ibipapuro gusa bitarimwe kanoti. Abeli ari mu ba mbere adupakira mu modoka yiwe akatujana gukina zahehe muri filime zanje ntandishe n'igitoro hama ikindi naco akaba ariko akina filime yanje rero akacagana nanshorera tukajya no mu mahera yiwe ndamushimira cyane Abeli muhenura umushimire rwose Abeli ndamushimira cyane urumva ari mu ba mbere havuye Happy River ntiyashoboye kuboneka kubera ntari ngaha ntari ino mu Burundi yarasafiriye gatoya niwe yatumye menya ko mfite impano yo gukina filime kuko jewe nari umuntu atinya ko ndavuga no murana kose hariho abo bamaze gutuma cyangwa batarabyumva Happy River twahuriye mu rubanza acha arambona arambwira ko noja muri filme ndavuga ati ntivyokunda jewe kubera wapi sinzi kuvuga sinzi kasi ndayina hano arabenshi nyene nivyo mugara arambwira ati oya ubishobora ndavuga ati wapi ntibikunda cyarambara ati basi uzoze muri repetition ahantu dote ko turagira repetition hama uze kugira uraba abakinyi tuzoba turi kumwe ushobore kuraba impuzu ushobora kwambika kuko ico gihe na dandaza impuzu candagenda nkugiye muri repetition Chaduhureo Sandrine ngo Sandi yari emotion mama Ebeneza duhurira n'uwo mama urahibuka Sandi nico bitoki aho hantu nagiye ico gihe citoki ngaha nyene iyo repetition nagiyemo ngo ndabe abantu bazokina iyo filime kugira ngo nzobambike nasanze bose ari abana batoya kiretse uyu mama yitwa Sandrine je ndamwita mama Ebeneza afise filime yakoze okay. As a Wise Woman TV, ntamuvyumva nyene yuko ari abagore b'ubwenge. No, sawa. Bona n'umugore w'ubwenge cyane. Iyo repetition narayigiyemo
hama nsanganije nyine umuntu akuze hamwe n'uyu Piliva cara nkora surprise ati hasi basikine ibindi byo kudiskita ibi uzokina iyo filme kandi uzoba uri mu actrice principale. Iyo filme yitwa Ubuzima ubu yari mabukwe canda bikina nyene ariko bishisha nyene nawumva nyene binderanje ukuntu mugabo kakuma ngo nkire wapi ikindi naco nkabona uyu mudamu uyu yashiramo amahera menshi muri filme nkatanga bwatunga ikirofa ntabyo bihari karashira muri filme ariko ubwenge ariko ntaje sinokubwira ukuntu byamfasha mu nyuma numva ukuntu umenga ibintu bibuza kuja kutandaza bibuze iki ariko turabise umukozi w'Imana ansengera yitwa Major Apostle Simon aramvugisha arambarira abarikiwe sana aramvugisha arambarira ati umugisha wawe uri muri filme ndavuga saka nyine mfa kugerageza yega yo turagerageza izo mpuzu nazidandaje naye nadandaje imitobe nadandaje ifu nadandaje yabicapa cy'ibyarugo Jenzi gukora icyapati nawe n'icyapati cyaruguru nta kibazo ndawugatireka ntacyo ngerageze ashyiramo agatahe muga nkumva ko ndiko nkababara kwera agatahe kanje gore ndagaje mu mafilme muga gace nawe amaze gutangamenyesha wowe kabone uko ntatanga ryohekeye cyamugore kwereka igara naci hama niho natangura ndakora utwu amahasa nitwa Fanya Haderavine niho ryavuye inyuma yaho ndagira YouTube channel yanje ndayihera kubusa hama ndakora filme yitwa Urugendo niyo Abeli yazara dupakira mu modoka yiwe na Rasio kenshi nyene akaduha akanankiranira ku buntu tumuha amashi hama ico gihe Abeli nyene acarandodera umukinyi mwiza yitwa Muco nguriya umumama w'inzobe mama pasta nyamone cyangwa kuza yanzobe mugeni wanzobe cyariye niho turahahuza ndamushimira cyane barakora iyo filme y'Urugendo okay yava kure cyane yava kure oye yava hariya bahita mu Kibenga Kibenga kandi abantu bahariya kuri kimutaza gukina filme mwenga filme ni nabo barahariya yava hari urumva akava kure ntacyo byamutwara gutaha ijoro hoho si nk'ubu unyingira nsigaye n'umunebweho twatangwa tunaje 6h du matin kamera aba yakije kugira nka saa 4 saa 5 z'ijoro tukiriko turakora kandi nta byo kwidoga ngo arushe cyangwa iki hama nyene n'undi mu diaspora nyene hariya na desh ariwe marene wanje nawe ubu yaciye aba marene wanje ubu wishapo yitwa na deje icyo gihe mu arambwira ati ntibaze umuhungu asa nka wa undi nyene ushaka kudokinisha niko bimeze donc we yarazi inkuru ushaka gukina hama Lionel ndamubwira ntiyanyira aravuga ati mwazi ibyo filime narabihebye muga ntacyo reka ndagufasha niba no gufasha aramfasha ndamwishimira cyane hari n'abandi batashobotse kuboneka hano bagiye baramfasha bitandukanye nuko urugendo ibiratanguye kandi urugendo rwanje rwa filime ruba ruratanguye gushika uyu munsi rero hama hagati y'ibihe n'ibindi ngenda ndahura n'ibibazo bitandukanye mwarabibonye nitwa amazina atandukanye ntokwa ibitandukanye ngiki benshi muri mwebwe hariho n'abatutswe ngo bakundanye n'ikintu nyine kidashoboka ariko murabyihanganira ariko cyane harageze igihe numva ni kenshi nyine numvise no bivamo ibintu bya filime umuganga nsubira kubera ama message y'abakunzi bamwe muri mwebwe mwaranyandikira n'abandi batari ngaha bakanyandikira bambarira ati ntuhebe turagukunda turashaka nyine ubwo umutwigisha filime ziratwigisha ziradufasha iki n'iki uragira rire inde mama
rira ntacu hama nca ndagira nyine nkapfa gukora mugambabaye hariho ababinzi bamwe bamwe twaganira nkamamahana nkabwira abamana ati ndarushe kavuga ati hebeke nyabona hariho n'ubundi muntu nigeze kugira ahantu ndiko ndakina umupfakazi ndumva ko noyihagarika base kubera nyine numva wapi byanse bimujama hano yari umugenzi wo mwibanga nta n'umwe yari abizi wowe ahubwo aho no kumpanura ngo kina ahubwo wamenga niyiwe ndiko ndakora yashaka ko n'amanyama utegerezwa kubikora utegerezwa nyine nkihata ndavuga ati basi umupfakazi ihere kugira abakunzi banje nyine ntibagire cyo ndavuga ati imana ishobora umupfakazi kwete reka mpebe filme mugabo urumva n'ubundi amajwi yanyu iki nyine n'Imana kuko iba ariyo yagushyitse mu bintu ntibikunda gupfa guhagarika mama Samantha arabizi ndi ku katege ka nyuma numva no yiheba Imana ikira mu mugabo musome yo Imana ikira umugabo ntiyamuha umugabo bisanzwe yampaye umugabo ashobora yifuza uko ishikana cya kintu Imana yashyize muri jewe nibyo gukora kubera ko jewe muri jewe urumva mukazi ko nagomba kuvuga ntabwo bashaka arigeze igihe numva ati ndashaka umugabo kweri kwera jewe ngo bembe filme none nation nzoza ndayikura n'amadominikasiyo oya kuko niyumvira ati mpevye filme urumva niko kazi kantunze ati nzoca ngiki muganga n'umugabo shaka ngo masenga amana faya mutiamura chimva mu Burundi mpeve filme nyene Jesus ati nyine banyibagenda yumve kuko nari numva umutima urushe haraje ba diaspora benshi ariko umutima numva wanjye ntibariyo jamana nkabimubwiye ati gereza umugabo muri diaspora ngo ntabwo ariko uburyo umugabo wawe ni jewe ndi kwamba ugati faya gushika iki Imana yavuga ati burya umugabo wawe ni huyu nimwe n'ibiki niyo wari urabyibuka ndashima Imana rero kubwiwe kuko kuva ashitse narongewe imbaraga narongeye ndakomera gushika aho twageze ndanira ya Silva yanje ndayifise urabona rero natubwire urabidahisa n'abahungu batarongora bamenya kuresha ya rero Okay, tubandanye. icyo gihe mwumva uko naringize narindushe hamaraza nzi ngo ngombe nduhuke kimwe filme ariko avuga ati urabizi icyo Imana yagushyizemo n'ibyo nyene kandi Imana yari yavuze ati jewe nje ndakuzaniye umuntu wo kugufasha kubandanya umurimo wanje kuko je siniko nkora filme ngo kubera iki ako ndabizi ko ari umurimo w'Imana nyine yashyize kugira nkone kandi nawe uwo ndose nzi ngo ngombe nduhuke reka ahubwo rero dukore rero niho naciye mva baba subscribers ibihumbi 100 ndaduga ngira ku bihumbi 100 tuba turarose Silver Award Imana ibaho umugisha cyane unayona ntabwo ari prank kora ko nawe isiga amavuta yanyu nawe mumisiga ikayera nuko Kameramani nari yanyene ariko arariye muamazi
umuyaga Ni mu umuyaga. Agura. It's a prank. ngo ni filme. Stari bom ya ibuzi. Stari bom. Ni filme. Frank niwe yafashe wenyine. Baba wenyine. Bari kuri Frank bageze ndombe ngwano bya twakubakishiriza mwaka prank turatuma igihe tutagize prank ama message menshi mu 2019 mukaca mugoma mwati dushaka prank hazo arapima mukaba dushaka prank ndayibahaye kumwe mutango kumubiri bagire muri makenda bashimiye birababaza ibaze ukuntu yavuze ngo ndamuhaye uburozi mu